Image PAODAM ming tabri basangbo yimnam anuradha devine kono khrum jari hauzik maroi ba pauda Health for all haiba panamda cyclone pangthokrai Dr. Kiar Hani Mingthamba M ngasi hodokrai University Friendship Organization amati Sajam Academy Pallaga Kareng Pathaina Keba Ramananda Nimitare Nigi Manungda Pau Korutuna Wakan Taminanaba UFO na haikrai Loinana Femina Miss India ge Grand Finale contestant Singh Taramna Okrai How's Pausano Bizari? World Health Organization WHO Sapong Lakibagin Numate April Getang Tare Lisangwasamapan Nipunipan Boning Singduna Ngase Malange Mapong Kiada Pangtong Nariba Malange Haksing in Numetoranga Marilena Kaksingda Cycle Lamsang Tauba Cyclotron Pangtokrai Mipung Kudimaka Haksang Paba Help for All Haiba Pandamda Indian Medical Association Southeast Manipur Imasam Branch Zivan Hospital na kaksang amaso kaksang runners na puna kusabnadana Sinkiba Cycle Lamsang Tawa Cyclotana adu kaksang kaitel da leba Irawat Park tagi Indian Medical Association Southeast Manipur Branch ke President Dr. KSIS Manglem amasang Vice President Dr. Y Asukumar Anina Piran Haiduna Lamthake Cyclotana adu kaksang amati atopa mapong kya da chalurabatungda kaksang lamdong da leba Zivan Hospital kaksang da lamthangpam oike Ngasi pangthoki ba cyclotron aduki matangda Imasam Branch ke Secretary Dr. Naurem Azina Hai Mipung Kudimangna Tengnari ba Haksengi Kudung Sadabasang Amasung Mayunari ba Kaya Asi Ekoi Kudimangna Kangminaduna Kamdangna Haksang Panathamgani Haibadu Punna Kangmina Nabage Pausan Pibani Haksang Panathamna Nabagi Damuta Equina Tawi Yabasangi Manungda Cyclotron Asiso Amani Haksang Panathamba Haiba Asida Haksang Kak Pavanatana Wakalgi Puningi Amasung Kunagi Oinasu Panathamba Matuktai Haksang Pana Tambada Mayaka ba Sinsak Sing Habadi Drag U Amadi Hidang Manana Sing Baching Asi Chizina Viroidabane Haksang Panathamna Nabagidamakta Changnaina Sajantoba Changnaina Pothaba Apapa Wakal Kana Nabagidamalta Miam Puntana Papa Wadi Watai Sanaminaduna Nuaye Pava Imung Ama Kunai Ama Amasung Malem Ama Purang napa honaminares pungdoke. Ngasigi cyclotron aduda no alcohol, no drugs, no tobacco. Health first, everything comes later. Haine iba pleka sangso sizinaki. Apabat sinjak chaba. Apabat sinjak habisida akoina alcohol gumba, tobacco gumba, adagi phataba drugs ka sinaba mayamsi masito masi sidar bider damni. Exercise asi akoi hajang ko am adagi maru ko ko. Exercise akoina exercise and the active living active living sida exercise da makan makan mayam karam bachahida adagi karam bachahi matangda karam exercise togani haibagi tongan tongan badi recommendation di lai adugu generally age group any age group da akoina yam actively hungnaba actively leibasi asi akoi jangkhadagi pandam makhalamani Manipur University ki Makada Lairiba College Singda Handa Pangthokadriba 2nd, 4th Amadi 6th semester ki exam ke form fill up da MU na lepa form fill up ke rate adudagi Tayonana College Singna apamba mamal Lauriba asi Marilenaba authority na atuba madamda sangdo pirakadabane maduna ta bataragadi exam thagadariba mahiroi sing khusamdana ihau haurang na baton to bigenu haina KSA head office ke extended Affairs Secretary Sinam James Kumana ngasi KSA Head Office ta palthoki ba paugi mifam amada phongdokre Imphal College Manipur College Meilambi College NC College CI College Tamamadi College Standard College ki General Secretary Singh yauna pangthoki ba paugi mifam amada mana makhata na hai MU na Lauriba College Singda Pangthokadriba 2nd, 4th Amadi 6th semester gi BA BAC Amadi BCom examination gi form fill up tawa asida maram sadana ahen basempam kaya ama college authority na laure MU na lepa
rate aduki tayonabada mana pamba mongda form fill-up ke mamal launarapa asina mahiroi shenge exam thaba ngomdaduna lairik tamba tokpa yabagi phibamda laklai mamangda arts ke form fill-up da lupa lisang amaga yangkai lauramba aduna handak lisang amaga chanipan science ke practical ahom yaubada lisang amaga chatra yangkai lauramba aduna handak lisang ahom ga chanipan laurapa asi maram chade College ke administration ta paideba singna MU na lepa rate adutake saduka anirongge chang hengana loriba asil labak thibani thau tangbake satuk session tawda awaba ama mayung na ringai chadaga sida form fill up ke mamanta hengatba asina hena awaba mayung na hale mamang exam ke form ke mamal sumna ge lepa chama loramba adu handak lupa chani phaw lori maram asina mari lainaba authority na miyaga changpiraga MU na lepa mamal adu Lahannaba Honabiu Madunataba Taragade Mahero Shingi Oiba Iholapa Yai Haiki. The art subject practical job with the Singapore Chanipa, science subject na the Singapore Chatret Yankai practical of whom Yorkanda or Basina Taki Sahishida Palising of whom Chanipan or a Basima Angan Hikala exam home the Angan Hikala Maram Sadi Amadi Lay Review Masida Yesina to mean Letuba Maram Chana Karigamata examination form fill up si paisa kalak ni belum hari mari lain apa authority singna atu matam da sendok kada bani kami umas sentorok da tar di class menung da mahitam jadi ba boy kolom pai da mahitam jadi ba mahiro sing asiga loina na achoba irang thok na bagi baton to bigno ay kesi mai kiri tham jadi Aikoina numi khudingi siznariba electronic devices ke khutangda line doctor consult tawba amade facility kya lawba yaragadaba doctor care haina mington ba application ta ama World Health Day numi ke kudono aina ngase not ewo shida leiba Impal Hotel ge sangan hall da hangdokrai haiba platform ba se Hill Asia Healthcare ge makada putokpani amade platform ba asida puna doctors anironga amade hospital kontra henbana collaborate tawri Kanagumba Singna Google Play Store dake hariba app ase download tawraga mahangna pamliba amade chathan ningliba layanka aduge doctor ke appointment book tawba yaragani hairi platform ba asidage patient singi maru aiba data yauraga advance oina OPD list semba akangnaba hiramgi speciality oiraba doctor singi appointment longnaba honabada hospital singda chanabage kudong sadaba adu kohanduna patient singda hena kudong saba piragani patient amana ma ke apamba service adu phangdriba phawba app asina khuthang khodeng mapung phana guide tawgani hairi application ase launch tawbage tharamda lamdam asida leriba tonga maming leriba hospital clinic amade research institute singi chairman amade MD singsu saruyaki South Asia Kung Fu Federation gi miyang makada India na yumbu oiduna Goa-da chahi singi junggi tang taruk tagi nipan phawa pangthokadariba ani suba South Asia Kung Fu Championship 2023 da saruk yagadaba India gi team sambada yaugadaba Manipur gi sanarusing khananabagi trial cum selection ta ama Tawan district gi manung chanba wangjingda saliba thasi gi tang mapan gi pung tara tabada pangtholakani Saruk yaning basanarusing na masa-masage Aadhaar card, birth certificate ke xerox copy amade passport photo purangnaba All Manipur Kung Fu Brotherhood Union ge General Secretary ge Jerola mana phogdoragle All India Theatre Council na Jamshedpur ge Tatanagar Leiba Srinath University da handak pangthokeba Bharat Pumba ge oiba theatre ge asoba miphampa amada awang nongpo ge state ge oina Manipur Theatre Academy wangoi ge Director Sarungbam Birenbu National Executive Council ke member tara khanbada yauragle awang nongpo state ke aina Assam yaudana lemhoriba state taruke mihoto aina khankhibani miphamatuda Bharatpur muda theater saukhanaba thabak tharam kya taunaba yatuna thamkhre haire Bharatiya Janata Party ke nipum doiswa mapokumon ga marilainana hapta ama chumna sathakadaba samajik Nyay Sapta Social Justice Week ngarang BJP Manipur Pradesh ke Thaman Sanglen da Chief Minister NPD na party ke phiran chingkhatuna haudok lamba matung ngasi BJYM na luchingduna khoirambant ima kaitel amade number turengi akoibada sitsengba ke tabak haukhre tharamasiga marilainana BJP Manipur Pradesh ke Vice President oibada natana KVIB ke chairman su oidiba and nimbas na high BJP ki
लीडर अमदी भारत के प्राइम मिनिस्टर सो ओरिबा नरेंद्र मोदी लाखपदगी हौरखिबा स्वच्छ भारत मिशन गे वखलोन मखादा लू नानबा असी तंगाई फदे खंदुना सोशल सर्विस की थरम असी हौदोपनी एप्रिल तंग तरामरी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मपुंग नुमित पाव सथगदबा थरम असिदा मेडिकल कैंप बीजेपी ना पीरिबा स्कैम सिंगे कानबा सिंगे मतंगदा अवेयरनेस प्रोग्राम न चिंगबा क्यासु याउरे थरम असी डिस्ट्रिक्ट खुदिमुक्त लेरिबा मंडल अमदे ब्लॉक संगदसु चथगने हाइखे थरमददा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी सु ओरिबा अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन के शरद कुमार BJYM के वाइस प्रेसिडेंट डेसराज युमनाम याउना BJYM के थौमिसंगसु सरुक याखे मफमसिदा इम्फाल की ख्वाइमन कजेन अमसुंग अखोइगे नंबुल टोरियन सेंबगी ड्राइव सिना सिदगी साथबा होजदौरसि अदुना पार्टी सिना अखोइगे सिगी लुसिंगबा श्री नरेंद्र मोदी ना अखोइगे स्वच्छ भारत हाइजना अखोइगे महाकी हेक लेंगाक से लाखपदगी सधरिबा प्रोग्राम सिना अखोइगे लेरिबा मियोइबा हाइबु जाति से लू दानबा हाइबुसि या मरु ओय हाइबु वाखलोनदुरा अदुंगबा भारत के प्रधानमंत्री ना पामजेबा थबकसिदे भारतीय जनता युवा मोर्चा ना अमसुंग अखोइगे स्वच्छ भारत अभियान सिगी अखोइगे डिपार्टमेंट सिना भारतीय जनता पार्टी अनि से खुसमना पुन्ना पार्टी यूनिवर्सल फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर तौबा सज्जाल एकेडमी अमदी ऑर्गेनाइजेशन बु पल्लगा रिवरेंड तखलंबम रामानंद मैतेना करेम कथाइनदुना ngang wasapagi video ama social media da viral oikiba adu laibak thibani numitare nigi manungda reverend takilambam ramananda maitei masana haipokta leiba UFO central headquarter da pau phauruktuna wakhal taminagadabani haina organization asigi secretary general Y Mairaba angomna Manipur Press Club da pangthopa paumisanga unabada phongdokre मांगना हाई तखलंबा रामानंद मैतेना क्रिस्टियन सिंगे ओइबा मीटिंग अमदा अतोप फुरुक के चनबीबु थवै उसितना मतिन सेतुना nganglobadagi Rajya Sabha के MP सु ओइरिबा मणिपुर की निंगथौ लेसबा सना जावा यावना organization केना इरांग हौरपगे इकुई कुइदना सेंगदोखिबदा ngairingaida mahana sajanbo haudunga praman tawduna nongnabagi video ama social media da viral charagliba asi UFO sajana haksena lawi kaidongluda sajana nampu hapuda hingsana wakhal taminabagi wafam leite maram asena ramanandana hiramasigi matangda ingna chingna organization asigi central headquarter natraga thaupuba singda paw bibiraktuna kudong चाकदबा मफम्पा अमदा हकथेंगना फमिनदुना वखन तामिनची नत्रगा सोशल मीडिया के खुदांगदा संगदोरकदबने करिगुंबा हाइरिबा मतम नुमित तरिनी फावबगी मनुंगदा संगदोरक्तबा तारगदे सेंट्रल हेडक्वार्टर ना करि तौबै याबगे हाइबदु कुपना खनरबा मतुंगदा वरेब लौगनी हाइना महाना मखाताखि मांगना हाई सजाना लमदम असिदा नतना मालेमदा इंग तप्पा नुंगसि सनबा पुरंगन बगे पांदम लै मसि मतम सुपगिने अमदि UFO ना तोंगा तोंगा बा फुरुप अमसुंग धर्मबु मतम सुपदा इ काई खमना जै हाइखे हकिंग नना सजाल तोरिसि सजाल हाइबो वाइसि पल्लका नमान हाइबनिना कोइ सिंगोक दे यादरना सिंगोक जबनि अदुगा इकोइनसु अपील तौजे अमसुंग प्रेस की खुदांग दे तौजेगे मडमदी अखोइना सजाना कनागुमा अमबु येंगबोइना लौदे नंपु हाबुदा हिंसा सिनरकांदा माबु याहनबा अमसुंग वाखल तामिना बुदि तो कैदोंगेसु तौरोय अदुना अखोइना कौजरिबसि मासे अखोइ हौजि ngasi तौजरिबसि सेंट्रल हेडक्वार्टर हाइबो हाइबा अदुगी कनोरना ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर न सिंजबनी माना मतुंगसिदा ngasi थारगा नुमित तरे निसिगी मनुंगसेसिदा माना अखोइगी सेंट्रल हेडक्वार्टर हाइबोक्ता लेबा मीसिंग और नत्रगा अखोइगी थौपुरजरिबा अखोइ मयाम सिंसिगी मरक्ता पाव फाउनबिराकांदा फमिनरगा हकेंगना वाखल तामिनबदो मदु कनो तौजेगे अमोंदा अपील हाइगद्रा वार्निंग मति हाइजरोय अपील तौजेगे हाइजना ngasiगे सिंग प्रेस मिससे सिंजबनी इम्फाल ईस्ट लेबा चिंगमैरोंगना कोनबा मफम पोंबदा पुंग तरानिथोगे टोटल शटडाउन अदु गुड फ्राइडे फेमिना मेट्स इंडिया ग्रैंड फिनाले अमदे चेरावबगी यंगलगा यैथोख्रबसो हौकिबा तांगा मंगागे अंगनबा अयुक्ता तौकिबा इविक्शन अदुगे मायोक्ता मॉडर्न सपोर्ट उटपा ओइना ngasi चिंगमैरोंगे अकोइबदा फंबा दुकान ऑफिस अमदे पेट्रोल पंप सिंग लोइना थोंगलोनख्रे
Chingmarong Youth Welfare Association CYWA Chingmarong Mamang Awang Laikai Singlop CMALS amadi Chingmarong apunba Marapaibige Sanglen Tangmangage Anganba Ayukta Singkup Sana Tugairambage Mayukta apunba Chingmarongge Miyamna ngasi ayuki pung taruk tagi numidange pung taruk pauba Chingmarong area da toten sadan tawgani haina ngarang sathakiba wakam miphamda lauthokibani adubo ngarang numidang athengbada Chingmarong Youth Welfare Association ke Facebook page da toten sadan amadi matam kharage oina yaithok sare haina lauthoki Bana asi yaitokle harabasu dukan sing thong lona kibana Chingmarongge akoibada gari chanbage sangsu yamna nemki Amaramda pamdaba thodok thoktanaba Imphal East ke district magistrate na Chingmarongge akoibada CRPC 144 salaiduna mioi manga dege hana punba yadaba amadi aso apan thoan ba yaba khusukulai amadi nomaina singba pubada thingbasu thamki Police amade force kaya amasu Chingmarongge tunga-tungamba mafamsingda deploy tawduna kanna section tharang launa khatki ngasi malempumbada Christian lining chapasingna Good Friday ge numit ke palanta pangthona bagom numit asida Tengnopan district ke manungchana leiba Levi Holy Spirit Catholic Church Levi khunnasu fasting tawraga nomage chara ama ishoda kathoklaga Good Friday ge palan pangthokrai Taramadudar Church ke leader singna Good Friday ke message sugaina takpi tambike Good Friday numid asida ekoina khange Jesus na miyoba khunai khudimaki damak thawai kathokiba amaga nungsinau haikiba waheising ningsingduna Manipur da leiba miyoba khunai khudimangna so ngasidage amaga nungsinaba loinana ingthaba amadi santi level leba ko irasno haina Levi Holy Spirit Catholic Church ke leader singna phangdoke Femina Miss India के 59 सुबह एडिशन के ग्रैंड फिनाले मणिपुर की इंडोर स्टेडियम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कमांड लंपाक्ता एप्रिल के तंग तरमंगादा पांगथोकदरिबा सिदा सरुग यागदरिबा कंटेस्टेंट कुंट्रा ngasi Imphal के बीटी कंट्रेसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता थुंगलाबदा लमदम मसिकी मियामना तरामना ओख्रे कंटेस्टेंट सिंह असना एयरपोर्ट के हेक थोगलापता मखोइबो माइकई दगे लापा मियामना हराउते यामना ओखिबगा लोइनना मणिपुर की लेटें को ओरिबा कजेंगलाई अममम कंटेस्टेंट सिंह उपिखि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इतिहास ता युम्बो ओइना मणिपुर फेमिना मैच इंडिया 2023 ग्रैंड फिनाले पंगथोकदरिबा असिना अहनबने टूरिज्म मिनिस्ट्री अमदी टाइम्स ग्रुप का यानबा एग्रीमेंट चेरोंट अमा इम्फाल दा पंगथोकदरिबा ब्यूटी पेजेंट असि थोबु ओइमिनाबा पार्टनरशिप अमदी Yanaba Cheron Asi Chief Minister MB Rent and Benet Jad Managing Director Tamsa OP India ke mamangda ina kibani Beauty presenter Asida Manipur bo saktak tuna yauribi thamnau zam strela luana phongdo kibada miam nanung sibiduna contestant kunthamak grand traditional welcome bibiba ase yamna nungai ba phause Kuntraga thingna sanda ka shu nandi sida wani hai bagi ke thingna jarakte hai tare adu what we can work on hai tara ga dia koi ki ai ki tumura ke ba announcement just in the mostly communications to work to pay personality development to work to pay adu just being yourself hai ba mi mamang da chalaga ato pasakam utpana ta ba isagi aseng pasakam utpana adu yam important point hai learn to and I think that's something we can work on Thani Henalotuna Leduraba Matunda Satiska ge opposition losing ba amasong BJP MLA Narayan Chandel ge Machanipa Pala Chandel police na rape case amaga marilena na pakre Mahapul Policing Kumaganga ge anticipatory bail da Satiska High Court na thadokre hairi District Assistant Superintendent of Police Anil Kumar Soni na haikibada Pala Chandel bo Jansgir Champa district ke phakibani ma ke apokpa Narayan Chandel Jansgir Champa Assembly constituency deke karakibani district aduge travel community amadagi nupi oza amana january gi tang taramapanda state capital Raipurda Pala Sandinge mathakta case ama register tawki luhongpi gani haiduna matang koina mahako sexual exploiting tawide amadi namduna abortion su tohon bikre haina register ge warol da palli
Indian Penal Code ki Section 376 Clause 2 amasung 313 ki makada palas ki mathakta case adu tharakibani case adu Janskir Champa Police da transfer tawrakre hairi hausa garibada maru iba pau amani pizari Health for all haiba panamda circle gun pangthokre Dr. Kiar Hanimingthaba M ngasi hodokre Universal Friendship Organization amati Sajana Academy Pallaga Kareng Pathaina Kiba Ramananda Nimitare Niki Manungda Pau Korutuna Wakanta Minanaba UFO na Haikre Loinana Femina Miss India ke Grand Finale Contestant Singh Taramna Okre Imes Paldam ngasi gidi matang sida loijare meng tabiri besungbo amukana krumsari